Trubor nakaslem jong unongsan hima. Ka-annual sports meet baarsngi jong ka Indian Catholic Youth Movement, Juwai Diocese, yak belas dang hakakatsan terik Risau Arajar Arpawe. Kalapoy no siya kabakot hakakatnrew terik jong unihi ubenay, daga jingwan sa kilang kisam larang ba kabalang, bakentub yu lovely shilla, sembut rang ba senang waya jer kumukong san, bat kiway dikiriw rang ba kabalang Catholic na kiparish baper. Hagi arsngi jong kanika sports meet, kikun samla kabalang ni kikat pratali kiparish karilum jantia, kilawan bana shimenta shongshet bat pen iya laki sap kipong, baki dan, leng baki judging Yakob bala penlong, kum ka athletics, football, basketball, bat kiway. Haka jinga lang balengkot jong kasngi penkot ya kanika sports meet, usam lamut syuat haba, Presiden ICYM Juwai Diocese, ulakran priang buram ya baro kibelawan bansaki pensyongshet, ya kanika sports meet, Batru ikinong ishimenta hakijing Yakob baper, kadba lovely shella asistan wahesnong waya jer kumukongsan, ula pasyat ikikentin pencelor, bat I mensim ikikun samla kabalang Catholic. Hai yang nem arbau arbui, kita bertemu yang ICYM, yang nem arbau arbui. Tilang iwara hakam wa ito para kendro best athlete kementerian Paris Diego Ura ya ke best team wara art yang ada di kentai ubah kecenderang